BJP की इलेक्शन मैनिफेस्टो fongkhre Manipur की erangi matangda wafam amatta pallakhidre CAA Uniform Civil Code amadi One Nation One Election chatnahangani Narendra Modi pawasi ngasi nungthil fongkhiba Pandam pawse dagi lakhwatsabane taraga nipan suba Lok Sabha mikhalga mari lainana BJP की इलेक्शन मैनिफेस्टो fongkhre Modi की guarantee 2024 haina mingthonba संकल्प पत्र हाइना सुखंगनबा मैनिफेस्टो अदु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न लुचिंगदुना न्यू दिल्ली द लैबा पार्टी असगी ऑफिस ता फोंखिबा मैनिफेस्टो असिदा मणिपुर गी वैबा अकंगनबा वाफम पंद्रबसु अवांग नोंगपोक लमदम द लैरिबा स्टेट सिंगी मरक्ता थोगलिबा इंटर स्टेट बॉर्डर की चयनबा लोइसिनबा इसिंग इसाउ थोरकबा मतमदा निंगथीना थेंगनबा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दा खुमांग साउसिनबा खोंथांग लौखटपा एक इस पॉलिसी की मतिक चाबा थोंग अमा ओहेननबगी थबक थौरम सिंग खुमांग साउसिनबा याउरे मैनिफेस्टो असिदा अवांग नोंगपोक लमदमदा अफसपा लौथोकिबा अमदि इंसर्जेंसी चादा हुम्बुद्रागा माथोइगी चांगदा हंथहनखिबगी मतांगदसु पल्ले बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो फोंगलदुना प्राइम मिनिस्टर न फोंगोखिबदा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी न लेंगाक अमुगन्ना सेमलकलबदे नेशनल सिविल कोड अमगी मखादा मिपुम खुदिमक चमानबा मियेंगदा येंगदबा यूनिफॉर्म सिविल कोड चनहनगने लोइनना बीजेपी की संकल्प पत्राना इंडिया की मरुओइबा युम्बी मरे नहासिंग नुपीसिंग लैता लाइरासिंग अमदि लौमीसिंग की चाखुत थौरांगदा हेना खुमांग चाउसिललगने बीजेपी की संकल्प पत्राना इंडिया की मरुओइबा युम्बी मरे नहासिंग नुपीसिंग लाइराबसिंग अमदि लौमीसिंगदा हेना मपांगल हापलगने लैबाक असगी मियोइ खुदिंगमंगना बीजेपी की संकल्प पत्राबु खौरांगना ngainare ममांगी हौखिबा चही तरा असिदा बीजेपी न पार्टी असिगी मैनिफेस्टो द याउबा वाफम खुदिंगमक थबक ओइना पांगथोक्तुनु लाकपना मसिगी मरुमदा अचौबा मरम अमा लैरे संकल्प पत्र न लैबाक असिगी मरुओइबा अचौबा युम्बीसिंग हेना मपांगल कंखटलगने लैबाक असिगी चही हुम्बुद्रागा मंगागी मथक्ता लैबा मियोइ खुदिंगमक आयुष्मान भारत योजना की थबक थौरमसिंगी मनुंग चन्ना पुसिलगने अहल ओइरबसिंग ख्वाइदगी मरुओइना यंगसिनगदबा असि मखोइ मखोइगी हक्सेलगी खुदोंग चादबा अना एक थेंगनरक्पा मतमदा करमना लायेंबा ngमनगदगे हाइबसेने हाइरिबा वाफम असे मिडल क्लास दा लैरिबसिंगी ओइना हेना खुदोंग थिनिंगाइ ओइरे बीजेपी न हौजिक्ति लैबाक असिगी चही हुम्बुद्रागा मंगागी लेंगदा लैरबा मियोइ खुदिंगमक आयुष्मान भारत योजना की मनुंग चन्ना पुसिलगनबा संकल्प की खोंथांग असि पाइखलकपने प्राइम मिनिस्टर न मखा तारदुना फ्री रेशन स्कीम असे लाकदोरिबा मथंगी चही मंगा असिदसु मखा ताना चनहनगनी हाइबासे महाकी गारंटी ने मुद्रा योजना की मखादा लौबा याबा लोन की सेनफम लुपा लाख 10 फाउबा ओइरंबा अदु लुपा लाख 10 हेंगटलगने स्कीम असी इंडस्ट्री 4.0 की मतम असिदा यामनमक मथौ तारिबा इकोसिस्टम की मसाकसिंग सेमगतुना मांगलोमदा चंगसिननबा होनबदा अनौबा मपांगल हामनबा ओइना सिजनगनी हाइबगे थाजबा लै इमुंग क्रोर कयागी इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो दा हंथननबा थबक पाइखटकने लैबाक असिदा अहेनबा बुलेट ट्रेन अहुम अमगसु थमलगने वंदे भारत ट्रेन की तोंगान मवोंग अहुम हौदोक्लगने बीजेपी न वंदे भारत ट्रेन सिंह लैबाक असगी मफम सिनबा थुंगना चेललगने वंदे भारत की मॉडल अहुम वंदे भारत स्लीपर वंदे भारत चेयर कार अमदे वंदे भारत मेट्रो लैबाक असिदा लहेलगने मिपुम खुदिमंगना वन नेशन वन इलेक्शन की वाखलोन हेना मयेक सेंगना खंगननबा वारेप अमगा लोइनना मांगलोमदा संगसिनगने बीजेपी न यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC असी लैबाक असगी मिपुम खुदिंगमक्ता मथौ ताइ हाइना लौवे इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर हेना फगदनबदा मिद्यंग थमगने कुनमाथोइ सुबा चहिसा की चाखुलबा इंडिया की फाउंडेशन हेना मपांगल कंखलनगने मसिगिदमक इंफ्रास्ट्रक्चर अहुम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अमदे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फगदहनगने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर गिदमक अनौबा महिलोइसंग हांगदोक्लगने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मखादा हाईवे सिंग रेलवे सिंग अमदे एयरवे अमदी वाटरवे सिंग मतमगा सुनबा मवोंगदा सेमगटपगी थबक हेना खुमांग चाउसिनना पाइखटलगने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मखादा 5G नेटवर्क हेना पाकथोक चाउथोकलगने 6G की मतांगदा थबक पाइखटपगा लोइनना इंडस्ट्री 4.0 थमदुना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगटनबा वाखलोन थमले लोइनना ट्राइबल हेरिटेज की मरमदा थिजिनबदा हेना पुंगिंग थगोटकने मसिगिदमक डिजिटल जनजातीय कला एकेडमी लिंखलगनी हाइबा वाफम थमखिबगा लोइनना ट्रांसजेंडर सिंह आयुष्मान भारत स्कीम की मखादा पुसिलगनबा वारेपसु लौबा लैरे हाइखे अमरोंदा प्राइम मिनिस्टर न लुचिंगदुना पार्टी असिगी अतै लुचिंगबा कयागा लोइनना न्यू दिल्ली दा लैबा बीजेपी की हेडक्वार्टर दा फोंखिबा पार्टी असिगी इलेक्शन मैनिफेस्टो अदुदा
10 year of good governance and Vikas, Modi की guarantee for गरीब परिवार जन, middle class परिवार जन, Nari Shakti, young citizen, sustainable Bharat Yojana yauna, tongan ba guarantee kun mga yaure, manifesto asida Manipur gi oiba kaknaba wafam pandrabasu. Awang nung poglamdam gi layriba state singi marakta thogliba interstate border gi chayenaba loisinaba. Ising isaw tholakba matamda mai pakna thengnanaba infrastructure saukhadanbada hena mijeng changba. Ek is policy gi matik chaba thawong ama ohenaba gi thabak thauramsing hena khumang sauksilanba yaure. Manifesto asida awang nung poglamdam gi afas pa lauthokiba made insurgency chada humbudraga mathoi gi changda hanthan ki bagi matangda su palle. Masigi mathakta constitution dagi article 370 lauthokiba Uniform Civil Code amadi One Nation One Election chanahanana bagi matangda su midyang thamle. Chahi asigi angan ba sarukta Uttarakhand paliba BJP lengakna state asida hana chanaramba luhongba divorce amadi atay civil issue singi matangda lininga mari lainaba personal law sing lauthoktuna Uniform Civil Code ta mahut sindokpa laikhre. Assam ki Chief Minister Himanta Biswa Saramana maki state polygamy ban tawgani amadi UCC chanahangani haina state adugi miyamda wasaktuna laklevane. Amit Shah na irang loisin bagi mahut bot khomba oina lakpa laibak thivane Mahesor pawasi ngasinung thil fongkhre Pandam pawse dagi lakhwatjavane. State asida thogliba irang loisin gani hairamba Union Home Minister Amit Shah na irang loisin ba lakpagi mahutta bot khomba lakadoriba se khwaidagi laibak thivani haina RPI athawale gi mirep oidiba Mahesor thongnaujamna phongdorokle. Imphal West ki Kaisampata leiba mahaki yumda pangthokiba pawgi mifam amada Mahesor na makha taraduna double engine lengak ni hairiba power leidiba BJP lengak asigi Home Minister Amit Shah masamagna state asida laktuna irang athubada loisingani haibagi thajaba miyamda piramkhe. Ngasi fawba yengsinba ngamdana laklaba matung mikhal hayengda ngairaba matamda bot khomba lakadoriba se ikainingai ne masigisu mathakta Manipur na mai hauna chaktuna awaba taringai sairakta Union Home Minister bu okna bagidamak semgat sagaliba singna awaba tariba miyamgi thamoida kari phauramgadagi haiba adu khanthabiyu haikhe. Amaromda thogliba irang asibu kanagumbana remote paiduna thoaningba matamda thoganba lebaningba matamda lebanba manba thabakaya chatharagliba haiba wafam thamladuna matam khara leple Manipurda santi hanjilakle haina haraunaramba kaya adu ngarang na haldagi khangauduna nongmai kapnaba amadi asokapan kaya ama nangliba se laibak thivani haina su Mahesor na thamlakle. Congress na sengdokadavane Fox pawasi ngasinung thil fongkhre Pandam pawse dagi lakhwatjavane. Congress party gi oina outer da mirep oidiba Alfred Kangan atharna constitution na piba right khudingmak fangnaba honavada support tawgani haina Churachandpur da pangthokiba mahaki election campaign da pangthokiba wafam adu Congress party na sengdokadavani haiba Fox amasung masiga chatminariba lup taraga humdoi gi maikaidagi thamlakle. Imphal West ki Kakwa Naurem laikai da leiba Manipur Women's Federation ki office ta ngarang pangthokiba pawgi mifam amada Fox ki president TS Manihar na hai political party oidabasu mirep oidabasu Manipur thugaina bohonaraklabade madugi mayokta sapchana Fox amasung masiga chatminariba lup taraga humdoi na miyamga loinana chapchana thengnaga nei. Tha asigi haukiba tang tarada Churachandpur gi Red Cross road ta leiba Timanga Wi-Fi gi mayumda Manipur thugaina bohonariba Jomi Council Kuki Inpi amasung ITLF na saruk yakiba district amasung block level Congress workers meeting pangthokhe. Meeting aduda Alfred na phongdokiba si separate administration taliba sing asibu support tawribra politics ki khudong saba launa bahairibra natraga Congress party na ayaba piduna hayalibra haibase MPCC gi luchingba singna athubada sengdorakadavane Manipur kangani haina songthorogliba political party singi manungda ama oiriba Congress ki mirep ani thadokadaba inarda mirep oiriba Bimol akoijamna Manipur kananaba wangangle aduga outer da mirep oiriba Alfred na madugi ona tainavada wanganglibase Congress ki karamba aronba agenda laivano. Congress party asi Manipur thugainaba leplibra natragana Manipur kannavagi damak leplibra haibase athubada sengdokadavani haina taksilakle. Amarom da wafam asi laibaki amasung miyamgi interest ta taksinbane. Fox amasung masiga chatminariba lup taraga humdoina kanagumba political party amataga punba chatminaba amasung sagotpa leite hairakle.